Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala kala e meɗen wonduɗo e ande torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala to yaltosna ko itana to ande makko nde musidɓe julɓe tedduɓe haray ƴettugol al ngol ɗo konngol ɓe yewtugol ɗo ɗon andi haray koye dow newiye moɗo e newiyo karamakoɓe meɗen toliɓe yeeso meɗen ɗo haray inchallahu mi ƴettugol ɗo konngol tonnugol ɓe ɗo karamakoɓe men tedduɓe ɗino anda hiɓe anda jom moƴƴano hakkudeji meɗen jarano hayno haala inde maɓɓe kono inchallahu mi toɗɗoto inde maɓɓe sabu ko jomirawo subhanahu wa ta'ala o tumbiɓe hakkudeji meɗen ɗo woni haray ko honɓe ko amiru meɗen oustage li toliɓe sabu ka jomgo andano ɗo haray ko ɓeɗo e waɗande yewtere nden inchallah en torki Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala hawrindinɓe konngoli ko ɓe yewtanata ko wondi nafa e barke yo Allah waɗe enen kadi heɗotoɓe yewtere maɓɓe nden tawa ko heɗotone ko fi Allah heɗotoɗen nde e muɗum yo Allah hollu en ko ɓe yewta ko ta ko wondi e nafa e muɗum gollitere o holla en farje ko ɓe farjete e nder muɗum ko wawa woɗɗitade musidɓe julɓe tedduɓe mi sakkitoro konngol gotol onon neniraɓe ɓawa toon e onon babiraɓe toniɓe nde ɗo nokkure en ƴiwi ka ƴiwɗen ari ha ɗo ko addi en ɗo konko fi gueɗe ko fof putuɗen ɗon nde tawde oɗo babiraɓe e ɓeɗo mawɓe meɗen e dendagal ɗantama wurɓe dendagal ɗantama kadi ko mayɓe kaɓe yeehi ɗon enen wurɓe ko ɗum woni ko fof putuɗen wota en wonu ɗo yalten ɗo ɓe yewta en ɗo yaltenta ko taali yaltuɗen e muɗum ko ɗum woni taali wona ɗo ha onon sonnaɓe mbawa ton e onon duyiɓe wonɓe ɗo yalta ɗo ha gayna inna ko honɗum woni koɓe yewtuno en nde walla ɓe yewti kono minti koɓe yewti ɗon ko ɗum mi fama ɗum hay fuske muɗum ya andu haray hiɗa jooɗi ɗo kono ka annaka mayyit hiɗa jooɗi kono ko a mayuɗo en tori keno jomirawo subhanahu wa ta'ala wurno hakkillaji meɗen wurno ɓandu meɗen ɗum bayanaji ɗin e yewtereji tan tawna en taali musidɓe julɓe tedduɓe aqulu qawli hada musidɓe joni hattino e ɗum ɗum jonna karama ko e meɗen oustad li fal yatafaddal mashkura ma'jura assalamu aleykum bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin wa ba'd assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɓe julɓe tedduɓe ɓawa yetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe weltanomo kanko Allah moƴƴiɗo e meɗen moƴƴireji heewɗi no tawa e ɗin moƴƴireji yo moƴƴi e meɗen wawgol en tumbidirgol e nde nokkure ɗo e ndu suudu makko ɗo e nde ñalande ɗo ɗum ko nema men araɗa yettama dow ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yewti piiji ɗi o tagi ɗin ɗi fof majji dendanangal majji hino rewde mo ko heɓi ka yeddamo seeɗa ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin Allah daali alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi lsamawati wa man fi l ard والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب والجبال والنجوم والشجر ɗum ɗo koode ɗen e leɗɗe ɗen Allah daali e ayyaali nde hunde ɗo ko hunde ngalɗinde ɗum alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi lsamawati wa man fi l ard والشمس والقمر والنجوم كود دين enange ngen e lewru ndu ɗum ɗo kaka kam woni kono Allah subhanahu wa ta'ala mo wi ɗum ɗo le fof muɗum hino rewde mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yitti o yewti kadi fi ko woni kon ka hoore leydi o wi pelle ɗen e koode ɗen e leɗɗe ɗen ɗum ɗo kadi fof no rewde Allah e daabeji ɗin ɗi fof majji jaka ko ko wurituɗen e muɗum ka hoore leydi ɗo ɗum ɗo fof hino rewde Allah subhanahu wa ta'ala kono ɓay o hewti ka o yewta fi yimɓe ɓen o wi wa kasiru minan nas e heewɓe yimɓe ɓen jaka heewɓe yimɓe ɓen kadi no woodi wonɓe mo yeddude kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray Allah subhanahu wa ta'ala no moƴƴi e meɗen o arsiku en kadi heɓugol mawɓe ɗigginɓe yanganiɓe kadi fi diina sabuna o haaju ɗo ɓe mawɓe men feƴƴinɓe ɗo
geɗalɓe maɓɓe ɓen waawi anditugol ɓe andita wondema ɓaytumɓe heɓi o chocolat ɗo koye hoore wonnum mawɓe maɓɓe ɓen wonno ko neɗiri ɓe muɗum koye ɓe mooɓu jama julɓe ɓen fuu ɓe toranno mawɓe maɓɓe ɓen duwa ɗum ɗo ko diina meɗen ko namuji meɗen kadi ɗi mawɓe meɗen ɓen woni ko ne'i en e dow mum haray hiɗen weltano mawɓe men ɓen duwanoɓe ardiɓe ɓen ɓe fuu maɓɓe yo Allah naatuɓe aljanna wuuruɓe ɓen yo Allah ɓoynu duuɓi ɗin ɓeyda cellal ngal arsika en kadi waawgol ɗiggal ngol sabu nano heewi ka yewteten fi namuji meɗen haqqillaji ɗin hino raɓɓiɗi moƴƴa ka miijo fi ko wiyete namuji buye meɗen sa yewti fi namuji ɗin haqqillaji maɓɓe ɗin ko yahata koye kufnaji hippeteɗi ɗin ma e coñci ɓorneteɗi ɗin ɗo musidɓe juɓe tedduɓe son wattani hilla on taway éthique ji ɗin ɗi fof majji fayda ɗi lannino en fuutagol e nediji ɗin mi yiɗi mawɓe men accirno en ɗi heewɗi e majji sen wattanali hilla yahoyay ha hara ko piiji ɗi mi acci lentude ɗin ko ɗiɗo tun woni ko annduɗen ko wiyete naamu ɓornagol puuto ma ɗum leppi bien sûr ino tawa e naamuji meɗen ɗi kono ɗum ɗo ko naamuji ɗin ka coñci iɗen mari naamuji ka jikke iɗen mari naamuji ka huwodire ɗum ɗo fuu muɗum ko heewi kon en haykino ma hara en ala e hutorde Allah subhanahu wa ta'ala o tagi ɓiɗɗo adama o tettinimo e nder ko o tagi kon fuu ko ɓiɓɓe adama ɓen o ɓuri e tettinde e nder ɓen ɗon kadi yimɓe arsikaɓe wonugol ɓen julɓe ɓeɗo kadi no haani yettugol Allah subhanahu wa ta'ala annabaɓe Allah ɓen ɓe fuu maɓɓe Allah limti ɓe o yewti fi maɓɓe tawi jaa hino tawano e golleji maɓɓe moƴƴi ɗin ɗiggal ngol yumma e ɓen ala dali wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā Allah ñaawi ka deftere makko farli e dow meɗen rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hara en kafidali e dewal makko ngal hay e hunde o ñaawi kadi yen moƴƴo e yumma meɗen e ben meɗen no jeeya e moƴƴagol e mawɗo muɗum moƴƴagol ngol ɗo ko hunde duumide ko ya moƴƴo e maɓɓe fewno ka ɓe wuuri ɗon moƴƴoɗa e maɓɓe ɓaawo kadi ɓe feƴƴinde si tawi ko kamɓe ati hikkade yeeso no jeeya e ko wonti moƴƴoto e maɓɓe ɓaawo kamɓe ɓe hikkade yeeso wano no ɓe geɗal ɓe anditiri ɗo ni moɓugol jama julɓe ɓen are duwano ɗon mbaba en amen ino jeeya e sa'iji ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sappani en ka du'aji jaaboto ka fatumde hiwronirte e tori Allah subhanahu wa ta'ala dendanangal du'aji ɗi mawɓe men ɓe waɗanawita en joni yoɓe hawrodiri e sa'i ka du'aji jaabete Allah jaabinaɗi anditugol ɗum ɗo hino jeeya e jikkuji annabaɓe heɓike woɓɓe tawa mawɓe maɓɓe ɓen silmali wonali julɓe kono ɗum hatta ɓe ɗofti mawɓe maɓɓe ɓe teddiniɓe ɓe yanganiɓe kadi ara ɗiɗo piiji ko piiji ɗi hana en fuutagol neɗɗo ganndo meɗen molanaɗo no wiye Al-Hasan al-Basri hewɓe meɗen nani inde makko nen ko Al-Hasan al-Basri ɗum ko saare ka wonɗon e nder leydi Irak hande o karmokojo tedduɗo ɗo o jibinama e zamanu ka Seydina Umar ibn al-Khattab laamino duuɓi ɗiɗi ado feƴƴinde oɗo o ne'a ka suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonnajo maɓɓe no wiyeteno Ummu Salma hari kanko biro makko o arayno o wallitoɓe golle ka suudu
si tawi yumma makko yaltino kanko bobo on fewdo wonno bobo so fesino sonnajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o muyninayno fiyo famɗo oɗo kaka nder suudu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko o ne'a karmakojo men al imamu zahbi rahimahullah o windi deftere no wiye siyaru alamu nubala o yewti fi yimɓe heewɓe biographie ji maɓɓe gurnam maɓɓe e battaniji ɗiɓe waɗi e gurnam maɓɓe ɗum waɗi neɗɗo wota jaɓu wurugol ronka accude batte moƴƴo ko wowle ɓaawo maɗa goɗɗo sa walike a maayi ko hassi kon ko yimɓe ɓen sifortama kon goɗɗo maayi no fewno rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawi jama on fuu hino yewtamo ko moƴƴi nelaɗo ɓe maaki wajabat waɗɗike wonno ɓe faandi ɗon awa konko ɓe siforimo ɗon ko noon tigi kadi o woni tawroyde allah subhanahu wa taala goɗɗo go kadi maayi tawimo siforede piiji añiniɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wajabat oɗo kadi koɓe siforimo kon koye on alhaali ɗum woni o tawoyta allah subhanahu wa taala kala feƴƴinɗo sukayagal muɗum e dow hunde yo allah tawara ko hunde moƴƴere ko hassi kon o nawi dayɗe muɗum so nawidi e ɗum ɗon ko hassi kon kadi koye hoore ɗum woni ko ƴettitete so ƴettitama kadi ko hassi kon ko yimɓe jokkunoɓe suka ɗen golle ɗon woni ko wurnindintoyte e muɗum ñande dargal o ndewa e du'aji molanaɗi ɗi jangueten ɓe wiya allahumma shurna fi zumrati salihin allah min torike ma wurnitoy men wattitoya men e ɓen jiyaɓe ma moƴƴuɓe alhasanul basri o yewti konngol fi mayde o wi si tawino yimɓe ɓen no anduno gonga ko woni e nder mayde kon woɓe hayfinayno fi aduna sabu no mayde nen nde tawitete alhaaliji piiji busɗi e ɓuɗa kono sayi on ka o landi ɗon hay hunde ɓeydetake ko hasi kon kadi haray on tigi hino hilni programme ji muɗum hittuɗi kono lajal ngal si hewti ka winda ɗon hay e hunde ɓeydotako oɗo hino yewta fi mayde o wi si tawi yimɓe fesaynoɓe faatu neɗɗen hino anduno konko ɓe fesayno ɗon ɓe fesayno fi hoore maɓɓe sabuna waaliɗo maayi on oɗo o feƴƴini sattede ko woni e nder mayde kon oɗo o feƴƴini nden sattede ɗon sattede nde accali rasulu sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay hewti kaɓe ƴettite no jeyano e duwa no ɓe janngayno yo allah hayfinanɓe ɗeɗɗande mayde nde o sahabajo ɗo o tabiijo ɗo alhasanul basri o wi'i si tawi yimɓe ɓen no anduno haqiqa ko woni e nder mayde kon konko ɓe wullayno ɗo ɓe wullayno e hoore maɓɓe sabuna nden ɗeɗɗande mayde e alhaaliji ko arata takko mayde nden ha e ɓaawo mayde nden ha hewtitoygol ka on tigi werde mum ka o yahoyta ɗon sabuna no jeeya e falgireji ɗi hewɓe men no wi'ata e haalaji ɗo si goɗɗo maayi ɓeyna ila région son dernier demeure si julde tedduɗo wona dernier demeure on noon donc ko gurdam wonɗan hakkude aduna e laakara ka kabur ɗon gurdam hino ɗon ɗan gurdam ɗon si moƴƴi ko hasi kon kadi hara yeeso ton moƴƴi si tawi gurdam ɗan ka kabur moƴƴali haray ko habbimo kadi yeeso ton ko moƴƴali aɓe holli en hara wonɓe ɓen ka bafal yandi o excuse jamaji falteɓe juulude ɗon ɗi gara ɓe heɓayi kaɓe juula si tawino eɗen handuno haqiqaji ko woni e nder mayde wallahi l'azim mayde nden
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no sifinde wonde makko kande woni ko taƴata dendanagal ko weɗi ko ɓe maaki akthiru min dhicri hadimi lazat, heewe jantagol ko taƴata piiji gurdam ko weɗi kon e nder gurdam. ɗum ko mayde nde piiji ɗiɗi no gasam sakkitora yewtere hannden ɗum ɗon ara nun ɗum o aljanna mo wonɗe e ɗaɓɓude en fuu hiɗen ɗaɓɓude aljanna ka golleji meɗen, ka kuuɗe meɗen, ka huwodire meɗen. kono musidɓe julɓe tedduɓe, aljanna on ko takko maɗa woni, ko ɗon kadi ɗaɓɓatamo. o yii ka sonnajo ma ɗo, an o sonnajo a yii ka modi ma ɗo, o yiiɓe ɓiɓɓe ɓe wonɗen jibinde ɗo, o yii ngal kawtal ngal hoɗituɗen e muɗum, o yii ɓen ɓe fotmanji woni hakkunde ma e muɗum, o yii ɓe yimɓe ɓe gollidata e muɗum, o yii ɗin relation ji wonɗi ka enɗam hakkunde yumma e ɓen e koto e jaaja. aljanna on ko ɗum woni. wono fala aljanna hay ɗiɗo ɗi fuu majji ko ɗo haani ɗaɓɓude. waɗoygol tugalay ko wano hajjugol ino moƴƴi ha e kono on tigi anda siko piiji ɗi tawata on tino windana, sabuna ɗa heɓa jawdi ronka yahude nama tun sa yahi ton si wona julɗo moƴƴo ɗaɓɓu aljanna ma on ka nder suudu maɗa hakkunde ɓiɓɓe maɓe, hakkunde yimɓe ɓe wonɗa hoolirde ɓe. piiw ɗimmum kum ɗaɓɓa aljanna ma on e moƴƴintingol hoore maɗa. iɗen heewi e sifagol ko honno yimɓe waɗi, oɗo ko ni o waɗi, oɗo ko ni o wayi, o ko ni o wayi. musidɗo julɗo tedduɗo a jooɗike nde wootere a miijitiki an ko honno wawɗa. no jaa yewtereji kamɓe wi dartu hoore maɗa aɗo fiima ndaarede. si a sikki an on hiɗa timmi, ƴettu ñallal gootal ngal marɗa tan an tunka wonka, ƴetta karabol e kaydiri so tawi ɗa waawi windude. sa wata windude ndaara no maandi toroɗa, miijitoɗa ellaji maɗi ɗi fuu majji ko an tun e wonki maaki woni yewtude. ala daali wa fi anfusikum afala tubsirun, e wonkiji meɗen ɗo piiji ngalɗuɗino toon. an tun jooɗoɗa e hoore maɗa winda ellaji maɗa ɗin ɗi fuu majji. no gasa ɗibine ñande a ɗuytoto e yiwgol ellaji hedditiɓe, a mapoto ɗi ellaji maɗa ɗo ko honno ñawdirta ɗiɗo. e musidɓe julɓe tedduɓe, haray ko batte hiwrodiral faatude wonno ko mokodiri en ɗo no jeeya e sunna on ka tawata yewtere hana ɗuɗude muɗum. haray ɗo mawɓe meɗen ɓen ko duwa woni ko ɓe hatonjini fewɗo. haray en jonnita joni karɓukoɓe meɗen e mawɓe meɗen ɓe duwano en. haray ɗo e ɗum ɗen wasiyora en fuu e meɗen mo be e meɗen yo dartu hoore muɗum. ko hasi kon ko duumiɗa e muɗum kon ko ɗon kadi ƴettiteteɗa e muɗum. yo Allah waɗu en e yimɓe duumiɓe ko moƴƴi. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeeyano e piiji ɗi ɓe ɓurɗo mawninde nden ka gurdam maɓɓe julde nden. ko ɗum waɗi si tawi ɓe ronkino ronkere nangiɓe, ɓe wiyano kisan sayyidna Bilal, arihna biha ya Bilal, fowtinir men julde nden. ça veut dire noddu jama on e fee julde nden juulen fowto ɗen. jakandi aduna wi ko yangiwi tun julde nden ko fowto ɗum wona ko waɗete si on tigi fowto. sabuna si tawi julde no e hoore on tigi de a juulali, haray ɗa maapi ha ko honno ani ɗum ɗo waynodirton fowtoɗa. kono fowtere manin kaka nder julde woni. si tawi julde nden ndene wonɗe juulude nde sansali en ɓay dewe ɗen fuu ko ɗe arani ko moƴƴingol alhaaliji meɗen ɗin, jikkuji meɗen ɗin, huwodire meɗen nden. julde nden
ala daali inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Julde nden nde haɗay piiji añiniiɗi, piiji haɗaaɗi, piiji bonɗi. Kono si tawi julde nden haɗaalima ɗum, est ce que julde nden nde nafi? Nokku go Allah wi en ka suratul Ma'un, alladina hum an salatihim sahun. ɓen taweteɓe hara e gaa e julde maɓɓe nden ko ɓe welsindiɓe. Welsinagol e julde wona miijitagol tum fi piiji go siɗa juulude. No jeeya e welsinagol julde, a angal ma andugol sariyaji julde. Alhamdulillahi rabbil alamin, kiɗen woni ɗo hande ɓe mari taalibaɓe meɗen accitoɓe golleji mum fof dankano en ɗeydude musidɓe julɓe tedduɓe golle ɓurɗe sattude ɗen. Joni si tawi an a wonay ka yaasi wiya a tigi tigi o min mi yaali nafa ɗeyduɓe ko jokki, ɓe karmo koɓe ɗo hino jannude ɗo ko honno juulirte, tawa mo fotti e maɗa ka laawol landikema farillaji julde a anda, landikema si julde ma boniri ko honno wattirta. Haray an on a gollitirali haqqil maki sabu no moƴƴere nden ari ha tawima arali gollitirɗa. Ka juɗe ɗen ɗo kaka jangete fayɓe meɗen ɓe hino jannede kano koɓen no ga. Si tawi on tino yawiti gandal maɓɓe ngal, kono ɓay tun hino felliti wonde ma hiɓe jogii ko an a jogaki ɓato ɓe anda berɗum ɗo gandal ko noon ɗaɓɓorde. Tuma janguɗa o e juuɗe karmakojo ha tamƴiniɗa ɗo pellet hay son fotali a ɓaɗike mo ma hara defte ɗe o maitrise ɗen fof a wawi ɗe, on sahi noon kadi yaha nokku go. Kono hewɓe meɗen ɓen talibaɓe ɓe wonduɗen e muɗum ɓen ga hara ɓe considéraɓe ɓe teddinaɓe, kono wona ella, sabuna ko angal andugol valeur maɓɓe on ko ɗum addata on angal teddinede ɗon. Allah subhanahu wa ta'ala o yewti fi teddungal, tawi jaka teddungal ngal ko maraɗa e yimɓe ɓen ko yimɓe jomiraɓe gandal. Allah o rewirtaki ɓaawo gandal, a musidɗo julɗo eto ɓaɗuɗa heɓa ko nafitorɗa e ɓeydude. Sinon noon feƴƴi nde julde neɗɗo on ko programme o hara o jeyaka e ɓe wiyaɓe ɗon hiɓe welsindi e mayre, sabuna ɓe yewtaɓe ɗo fimu ko yiite no wiyete waylu woni ko ɓe marana, ɓe yiite no ka jahannama hino mologi ñande o ñande laabi 70 yo Allah danduge bone ngen yiite ɗon kadi. Joni noon o neɗɗo welsindiɗo e julde ko ɗon o yahata, ko hulɓini kon fof wiyaka on mo juulata, par ce que ko alladina hum an salatihim sahun, ɓeɓe tawata e nder julde maɓɓe ɗe ko wonɓe juulude ɗo, ko wona ɓe julde wona yewtede fimu, ɓeɗo e nder julde maɓɓe ɗen ko ɓe welsindiɓe. Welsinagol e julde no jeeya e muɗum angal andugol sariyaji julde ɗi, no jeeya e muɗum angal mawningol fi julde ɗen. Sabuna si tawi a anda ko subhana rabbiyal azim firi a wawata mawninde ɗum, a wowlay ɗum ka turiɗa toon tawɗa miijaji fi goɗɗum. Aynata rabbi firli, hara hiɗa anduno ko honnu e boneji e bakkatuji waɗuɗa hiɗa torade Allah yo yaafuma, haray ko ɗon haqqille maɗen hani wongol. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, wattanen hilla e meɗen neɗɗo fuu neɗɗo, sociologue ɓe wi si tawi société o moƴƴay neɗɗo ɓe ndaray no moƴƴinira woni hoore makko. simo boye woni ka galle muɗum o etike moƴƴingol hoore makko e ɓengure makko nen kawtal makko warri ɗon neɓatara yaasi o fuu moƴƴi. aray wattani hilla moƴƴa anditen Allah subhanahu wa ta'ala ɓe geɗal ɓe o halfini en ko responsabilité molana ɗum mo landitoy to ɗenge muɗum. wota jaɓu margol ɗo payku tawa pellet duɗal no udditaka jangete ɓiɗa hoɗi takko ko bawsi ɗo o place no ɗo fayɓe no jannede ɗo wonda e kumpaykum maɗa ɗon tawa hunjaki fatiha wanda honno juulirte. wi o ya honnu sa daroyke yeeso Allah subhanahu wa ta'ala sabuna a natoyta aljanna ha piiji ɗin fuu ɗi laaɓa. neɗɗo nde ñande
o faalete suuɗagol yimɓe ɓen taw yiwi yimɓe ɓe o andidiri e muɗum haɓɓe ƴantamo haqqeji ɗi ɓe jogoni mo kono yimɓe ɓen ɓe noddirte goto goto si inde onti kadi noddama fo nanay wiye kaarijo ɓiɗɗo kaarijo siki fima yewte ha fo anda ko andi ɓanneɗa ɗon kala mo joganinoɗa on aray ɗon kala mo bonnunoɗa inde mo ñownoɗa kala mo huwodirnoɗa e huwande bonde kala mo rondiɗa bakkat muɗum on tigi anda a hewti ko aljanna wona ɗaɓɓede nde ñande jikki ala ɗon nene doga e ɓiɗɗo doga nene dogidirte fiita yiƴidir ha wiye iɗa andi a wanno landum ɗo aray musidɗo julɗo e to nde ñande si tawima hara a fokkito yaali natugol aljanna taw ko ɓiɗɗo ma on wiyata Allah darnu be an ka o fokkiti toon sabuna o anndinano lan diina l'islam ko ɗum hanno mi juula ko ɗum hanno mi janga pellete a yirtoto dendanangal moƴƴereji ma ɗin senditete ɗon haray a tawama ɓe yimɓe ɓurɓe perdude ɓen ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sifi arda e moƴƴereji heewɗi ɗi fof majji ɗi sende ɗon ha lanna ko ɓuri hulɓinade kon si lannali kadi ɓe joganina ɓen ko bonneji ɓen ɗon ɗin ɓuytete rondeɗa e muɗum bugoyɗa ka yiite araɗa rondi ko teddi ɓen andi neɗɗo si tawiɗa wadde chute libre a cippade leydi iɗa rondi ko teddi sa yahoyi a untike ko teddi kon e hoore maɗa ko ɗum ɗon ɓuratama cippinde kadi ka wonɗa yawde toon aray musidɓe julɓe wattane hilla anden ko soobe wona mo jogorali ɗan gurnanɗo soobe haray yo dartito en tagiranaka sina yen rew Allah en tagiranaka si wona yen rew Allah rewgol meɗen Allah no jeeya e muɗum andugol anden ko honno rewirtemo wota wonu julɗo hara sariyaji basique ji ɗin sariyaji ɓurɗi e fanɗude ɗin e nder dewe tawa humpitaki fi muɗum hande ande alhamdulillahi rabbil alamin siko français nanata defte muɗum no godi sahih boukhari sahih muslim e sunanu tirmisi defte kala ɗe faalaɗa ina woodi e français siko docce nanata ɗe fof majje ɗe woodi e docce siko anglais nanata fo e muɗum no ton wota wonu neɗɗo mo jangata koye dow ma an cortewol wiyetegol iqra a jangu jippi iɗa janga ngol iɗa juulira ngol tawa lewru fuɗɗoto le premier au 30 tawa heɓali livre goto ma page ji seeɗaji ɗi janguɗa a fiɓa karankoɓe no wi neɗɗo mo heɓata 200 page ji ɗi o jangi e nder lewru on ko kontaɗo e nder yimɓe tarduɓe ɓen on anda ko ɗum fewni aray musidɓe julɓe tedduɓe yewtere nden nde juuti miɗo yaafino miɗo toro Allah subhanahu wa taala si tawi falkere woodi e komi yewti kon haray ko immorde am min si tawi kadi no woodi e muɗum ko yiitidi e bindi haray miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo arsiɓe e jaɓugol ɗum gollitira ɗum miɗo toro Allah subhanahu wa taala yo moɓidire ni no yo moɓidire e ni ka aljannaji makko nende wawana hoore meɗen aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu ya fawza almustaghfirin. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi hamdan alhamdulillahi hamdan alhamdulillahi alladhi ja'alana muslimin e weltike e yetti jomirawo subhanahu wa ta'ala alladhi an'amana bi ni'mati l'islam wa kafa biha min ni'ma e weltanike ɓeɗo karmako meɗen oustaz Ly ɓe yewti e yewtere wondude e mana yewtere wonande nden ƴeebani adama taw ɗoɗo ko heɗorinde pillahi fi yo famnu fi mayre torkaɗa jomirawo subhanahu wa ta'ala jorde aljanna waɗa ɗum ɗo kamɓe kadi hokkaɓe gueɗal ko lontotoɓe ɗo ko tabitaɓe ɓe gandal kadi heɓa gandal ha ɓuura ɓe musidɓe julɓe tedduɓe yewtere ɗe yewtere nden ɗo en fof sen taskiri ko wonki meɗen en taway ɗo enen toliɓe ɗo ɓen fof wona makko ba wona bay ɗum ala mo memaka e muɗum yewtere nde ko yewta ɗo kadi ɓe yewtano fi memugol ma an walla ɓe yewti ko fi a wawi ko hoore maɗa sabu ko honɗum fa zakkir fa inna dicra ɗon fonɗum ko ɗum ɓe yewti en ɗo aɗa inchallah musidɓe julɓe tedduɓe eɗen jogiti kalmo koye wonde hakkudeji meɗen ga nde ɓe yewti ɗo ni yewtere nde juɗata
kono hara en jonta ɓeɗo kalma koɓe hoɓɗonɓe hakkudeji meɗen gaɗɗon en taaliɓe seeɗa e yewtere ko yewten ɗo ko naafi kala ɓeyni o si juuri ɓeydama e dow juuri ɗen andi haray wona yowiɗo ka haray ɗen andi wonde ma koye finduyo ɗuuɗu hande kadi kono ko weeli saabu yewtede ɓe yewti ɗo nden nde looti noppi ɗantama ko uddunoɗi nde hertini ɓernde nde andantama nde ɗo ko ɓittunode nde yanñini wonkiki antama kiɗo wonki ko suminoki wallahi yewtede ɓe yewti ɗo nde musidɓe julɓe tedduɗe jonna kala koye meɗen nden ɓe wanna inchallahu taala e muɗo so yewtide mawɓe meɗen ɓe du'aw inchallah aray ɗon tora muñagol wasbiru inna allaha ma as-sabirin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى تولي درو نوكو كاميرا إسماعيل نوكو لندن إن شاء الله من نودي سنة هوتي أيضا نفوك ونفوتو إن شاء الله سيدة هري الله ودي وكي النعمة مولانا on nema molanaɗo ko oɗen sifaɓe o sadiɓe toliɓe ɗo e ƴettugol ɗengal maɓɓe haalana en ko haana ko fewnata en e nder gurɗam me en ɗo haano kawgoten allahu subhanahu wa taala e joni ɗon ara mi jutinaali konngol ngol haala ɗuta ala wo ko ɓe accani e ɗo ɓe haali hen fadakki fa inna dicra tanfau lmuminin ko waaji woni waaji to ɗen ɗemin e ko moɓi hen ɗum hannde ko firtorangol faatiɓe ɗiɗo ko ɓe maakiɗo juuɗo ɗum ɗon ɓe haali hen ko farilla woko sunna ndeɗaɗo ko ɗum ɗo jambina fiimu en andi histoire ɗi aussi en ndaari fiina jasiyo ko nattawɓe geɗaɗo fikki none ma ɓe yambirno ɓe juuli e maɓɓe joni so allah waɗi allah o hokki gooto e meɗen ma mawɓe men allah o hokki ɗon ɓiɓɓe ɓotti feƴƴini acciɓe ɗon ɓiɓɓe wawayɓe moɓɓe jama yimɓe are toranelam babaya ma are toranelam mawɓe am ɗum ustaji ɓe goɗiɓe ɗo ndema molanaɗo aussi feƴƴini direction mi o no anda direction makko andama simo acci walla sikke ɓiɓɓe ibnu salih yad'u lahu ma ɗum yasmau nasa liyad'u lahu haɗe fof ko goɗɗo o toranaɗo en torat allah faati e allah winnoɗo yaafo eyi ɗum e ɗo ɗum waɗi duwawuji meɗen kadi ka momiɗen ɗo en toroto allah on jabanaɗo duwawol won hakkude men sabu feƴƴi meɗen ɓe acci ko torantoɗe acci kadi ko mowka to jama o inna toranila mowga ɗum ɗo sani maki direction maɓɓe o alama arano wiyanaɓe ko yaafanaɓe ɗum ɗon waɗi direction ɗi mowko honɗum ɗo en wawata enen arɓe ɗo ɓe fof mowko ɗo e wawata ko wolete fi maɓɓe sina ko ko moƴƴi ɗum maki ɗo kadi koyo wole ko moƴƴi e maɓɓe fi maɓɓe ko wole ko haalete ɗo ko haala moƴƴu ko wolete fi maɓɓe hay ɗum ɗon nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam man salima minhu lisana isnaini faqad waraja man salima min lisani isnaini faqad waraja ommo dadi wo konguɗi bonɗi yimɓe ɗiɗo on ɗo naati aljanna ɗum le so tawi wonti no wuuri ma o feƴƴini ko wola ko ɓawo muɗum so tawi ko moƴƴere maddeɗaɓe mumɓe ma yaldini min kawli ɗiɗan ɗenjotima fo no wiide inchallahu haɗa en juutinanaɗo eyi ko ɓeyɗo kadi ustaji ma kadi en ɗo fii janngugol ngol koɓe sakkitoni ɓe wonɗo piiji fof piiji buyi ko ɗuma ɓe wawete heɓɓe nafa e muɗum ko heɓete nafa e muɗum duwaka ɓe maaka ha ɓe gayno linten kadi e linten kadi koɓe maaki ko ɗum fof kono ko ɓuri nafa o ko enen fof koye dakku jangde gandal ngal koɓe maaki o ɓen wo iqra o ko enen fof addana iqra bismillah nangira o kala juuɗo ɗo jamira e gangu diina ma kam foti yo andu fiimu e maaki ɗo ko wayno ɗum sabita ko dina masalati sahun on sahun a sahawol ɗo e won ma ko wona e muɗum kadi foti welsindaare e nder angal andugol diina kam angal andugol holno lewiri ɗum e rewirta ɗo haɗa ene ɓe anndinelaɗo sallallahu sallam
alqur'an ma dara ni wi andema kala piji di fo kala ko da ne dia ma ru ka ka ma ka ni di fo no tan ko tura no ala fo no mon ya o ke ni wo da ko to kasir ni na si di qui non to alla e tawa de si va tu bere ko jamano kare wona li yanti de gulo yani kun mualliman aw muta'alliman aw sami'an fala takun rabi'a fatah to Allah subhanahu wa ta'ala Allah tu hakku de do jabana de duwa fati de kala hino yafo ustani de toli do kala jama kala hitiro Allah wa hakku de kala tu de do jabana de duwa do inshallah rabbil alamin wa ta'ala ida bi fati hare ko ajamiyo inna al-fa'da wa hafu kulli atini hakki inshallah stani wa sawaba hare ko sabu ko ni ko ustani de no inshallah assalamu alaikum. Naam, masibe julbe tedduɓe ma ko labandu a yewtawo on sikka o sera jomirawo subhanahu wa ta'ala kon ko tegi ɗum tagire nande ɗin ɗo leydi e ginna e wonna ɓe let ko ɗum wonni ɓe nande dow muɗum ɓeɗo ɓe yewtien ɗo yewtere e dow kanton ɓeɗo karmakoɓe ko yewtede ɗiɗaɓe leydaali ko tawde koye ɓurti en kadi mewnande nokkure nden fi ha annatamata hibbu wonta tuuɗi masibe julɓe tedduɓe haray so feƴƴi ɗon kadi iɗen continua programme meɗen mon ara ha joni ɗo ina jama on tun Allah jomirawo subhanahu wa ta'ala o noddi en fof ha ko gay nokkel goyɗo ya ayyuhan nasu nokkel goyɗo ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan nasu nodda wo dakhala fihi jami'u nas al-kafir wal mu'min wal munafiq ya ayyuhan ladina amanu nodda wo yani khalisatan lil iman billah muqinina lahu sami'ina lahu ta'i'ina lahu haray ɗo ɗen andi Allah waɗen tawaɓe ɓen ɗo ɗaɓe konngol ya ayyuhal ladina amanu torki en noon ɓay ɗum en torki aɗen tawa e maggol wonen kadi yimɓe muñdeniɓe gonɗo konngol wonen kadi yimɓe kadi ha joni par ce que en toɓe seeɗa inchallah iɗen tori si hawi musidɓe feƴƴin ɗo mino nder ga eɗen tori ɗawi so tawi fi mawɓe seeɗa inchallah ɗum ɓeyda jamano saabu min on e sengo an ɗo mi nani konngol gotol e maɓɓe ngol konngol no weltinira sabi ngol konngol ngol mi nani ɗon ko konngol ko min alamatil husnul khitam ko tawa e ɗum ɗon e battane goɗɗo e moƴƴude on ɗum wonta ɗum ɗon mawɓen ko salligiɗe ha ɓe gayni mi nani ɗon e salligi ha ɓe gayni fi julde immagol juule ko naɓɓe ko ɗon kaɓe jooɗi tension nayde walla toyde ko ɗuma nayde ɓe mbiyanɗode maayi musidɓe julɓe tedduɓe hay sa noon ardiri kono en andi hay ko salligeɗe fi julde ɗum ɗo tun taw ko ari nden ɗon yewtere e dow ɗum ɗon ande ko hunde e mawnude musidɓe julɓe tedduɓe kala mo Allah yeɗi wonde ko husnul khatima yo yettu jomirawo subhanahu wa ta'ala sabu Allah jomirawo so nene qur'an makko yusabbitu llahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya kono wa yudillu llahu zalimina wa yaf'alu llahu ma yasha tabitoɓe kaɗo diina tabitoɓe gorɗo konngol tawa pellet koye salligi goɗɗake jomirawo subhanahu wa ta'ala ɓe tabito e konngol landal kabru ka jomirawo subhanahu wa ta'ala ñande wonna yanfa'u malum wala banun illa man ata qalbin salim tabito e gorɗo konngol mawɗo duuɓiɓe salligi tabito e gorɗo konngol ko duumiɗo e dewal tabito e gorɗo konngol ko duumiɗo andugol deftere jomirawo subhanahu wa ta'ala idan nadaynakum wa nadayna anfusana bi ta'allum ɓeɗo karma ko ɓe noddi en min kam en noddi on noddi men ɓe noddi o en ɗoɗumiri en fof yoɓat deftere ande janggue nde kono jangguirɗen Allah o ande jomirawo subhanahu wa ta'ala ɓe inni wo kono mahma ta'allama al mar'u no bani adama on janggiri o toyi fi makko o wo o woni o andi ko hombo woni mo kanko kono no bani adama o woni gandal makko ngal jertiri mo ko noon o majjiri ko hombo woni mo kanko sabu sa yi tum bani adama on darato piya ɓerde ko menen woni menen ɗaaro ko moƴƴa ɗaaro ko famata ko hombo woni mo kanko musidɓe julɓe tedduɓe al ilmu ilmun wallahi gandal ko gandal janngol ngal o anday ko jangi mo janngal o anday ko janngal sabu bani adama o Allah jomirawo so yarfa'u llahu alladhina amanu minkum Allah towna e meɗen ɓe yimɓe andama on ɗum wujude ilma darajatin ɓen jannguɓe gandal ngal ha ɓe gayna ɓe huutodigal ɓe humpa andu ko diwalo qur'an musidɓe julɓe tedduɓe annida'u nida'un musidɓe meɗen e kadi mi anda konngol goto ɗo e ɓeɗe musidɓe jowtude ga fiɓeɗo ɓiɓɓe meɗen ɓe yewti en ɗo wallahi hiɗen e berdi mi haala ngol konngol en tant qu'il a wuuri hiɗen e berdi hiɗen yahude toɗen tigi tunde men ɗen sujjen ka leydi onon yo neniraɓe onon yo babiraɓe nden duggude enen tiine men ɗen ka leydi hiɗen jogiɗo kaafe mo soppude ka ɓaawo wallahi suma wallahi ɓe ɓiɓɓe meɗen ɗo
daare ɗo ɓe jamɗay ɓe noon taɓeteɓe ko jardin d' enfant so ɓe hewti kayite ɗum kindergarten wallahi wona islam ɓe jannete wona la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɓe jannete ɓe jannetake toon ko honno ta'atul walidayni ko honno nene baba ɗoftorte bal ko ɓe janneto ko maynum fahayt waɗu ko faalaɗa wuwu ko faalaɗa goɗɗo kala ko ɓe wima no numéro ɗo ɗon e nde droit walla e nde kanno fijuɗo ma onɗodda men ɓe garay musidɓe julɓe tedduɓe se huɗani allah allah jonna e ko hulen ɓay ɓawde accuɗen ko allah yamire koñi kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati en fof en fatina ɓengure meɗen nde en wersidike e mayre allah jonna e ko hulen ha waɗɗe maayo man yahcha llaha yahchahu kulla chey kala on hulɗo allah kala ko woni ka hono leydi hulete kono man lam yahcha llaha fa sa yahcha kulla chey kala on neɗɗanke kadi mo hulade jomirawo subahana kala ko yare mo ɗeyɗi musidɓe julɓe tedduɓe police no ka nder suudu meɗen gouvernement no ka nder suudu meɗen gendarmerie no ka nder suudu meɗen c' est wakkati ɗum ɓe janggi annen ala ko fonde daaɗe towen haala nen ko homboye men ɗo suusnango ɓiɗɗo muɗum on inna wonna ɓen ni janggoɓe naɗe berle kono mi yahata ko hombo men suusi ɗum hay e gooto ɓeyni hay essence addi lete ɗiɗo men huwodiray subhanallah kono noon innama naɓe ɓey koma ɗum mum janggoya samedi dimanche ko ñanande mi fowtoto subhanallah an a acci yiide hen huɓɓude ka suudu maɗa kono adnawniɗa dogandemo ko goɗɗo ko haalka ɗoftiki ko allah haali on ɗoftaki ɗum ɓe yewten to ganɗo gandal wakkile hande ɗum meɗen ɓe janga wonki hu meɗen kum kamata dinoto dano kullu cheyin yaduru suma yardi ila asu ande kala hunde ko hunde bani adama o kala ko huwuɗa o ko waɗɗa o ko non woni sakkitorde maɗa nden ɓe inni woman mata ala cheyin bu'itha alayhi man bu'itha ala cheyin hursila alayhi kala on neɗɗanke ma wiɗo e hunde koye nden hunde woni koye ɗimmentinde kala neɗɗanke immintinnaɗo e hunde koye nden hunde woni koɓe ñawete yo allah waɗe mayen koko la ilaha illallah yo allah waɗe immitere koko la ilaha illallah yo allah waɗe sohla sa wona tefanowo e ñande woni e wawana hoore meɗen aɗa musidɓe julɓe tedduɓe ɗe jonta komo ko inɗen ko musidɓe meɗe wonɓe gaaɓe mbawi sifanade seeɗa inchallah e sembo ɓeɗo mawɓe meɗen on sumatin haray babira meɗo anna en droit شايف الذي في يسارك هناك بسم الله سيدي سيدي هلو أمجل
haray musidɓe julɓe tedduɓe babiraɓe meɗen ɓe tori kala yo juutnu balɗe maɓɓe accade hakkudeji meɗen hokkaɓe kamɓe kadi sakkitorde moƴƴude en gueɗike ɗo wonnama ko goreji maɓɓe harino ay joni wonaɓe gore donc goreji maɓɓe harinu waɗi ke maayi en tori kala jomirawo subhanahu wa taala yo Allah ɗo wawi yallade ɓe enen kadi ittime fo yallo ɓe wawɓe yallade ɓe to fatumde kamɓe kadi dendagal mumen toliɓe ɗo e ɓe ala ɗo ɓe fo yallo ɓe battane moƴƴoɓe sakkitorde moƴƴude konngol gotol fiɓe ɗo mawɓe meɗen wallahi musidɓe julɓe tedduɓe kala neɗɗanke aybinɗo mawɗo muɗum yo andu haray wonde o kanko woni aybu kanko woni nantoma jasuɗa sabu mawɗo ma an way woko teddinteɗo daare ɓe ɗo yewten annabi ibrahima alayhissalam baaɓe makko ko ɗum wonno ko ɗesenoɓe sanamu yeeyenoɓe sanamu ka kono daarema annabi ɗo noddiri bama makko ka diina est ce que aɗo indi wiye koye nalɓe wiyere nde o araɗo indi ɓe heen pa sikkuɓe foyo annabi ibrahim o araɗo indi wiye wallahi o arata kadi o indi kadi gonɗum kadi haalaji goɗɗi goɗɗi to musidɓe julɓe tedduɓe yewtere makko ne fof ko noddirɓe ko neyi ko ya abati e kono yo baabe en am allahu akbar e teɗe ko annabajo bama ko desowo sana mo yeeya est ce que o witike bamako o winni bamako wus enen kero o wallahi ɗen wuuri o kente wiyonne men guer gayi nde wiyere mbuɗɗi naƴi wo himɓe joƴƴude men guer ɗesande jam musidɗo julɗo tedduɗo yangi ɓe yangi miniti mo gootu ngu miniti mo gootu ɓe waɗanma kon wallahi ko ɗeɓɓuɗa wataɓe yoɓude goɗɗo ko rondino mawɓe makko o rondi kane o waɗi ko wandu makko ɗo o jindidi e maɓɓe suudu kaaba no waɗi tawaf o waɗi foppo hajju mum ha o gayni o inni ya rasulallah ayyonala araaytu anni qad addaytu haqqaha a hiimi yoɓitimawɓe am ɓe hakke maɓɓe on o inni wallahi walaw bi nifsi daqiqa hay bere hinƴande yitere a wawa ɓe yoɓude koɓe waɗanma ko musidɓe julɓe tedduɓe yimten fondoji meɗen ɗi e mawɓe meɗen ɓen ɓeɗo hattino jonna mawɓe meɗen anna en duwaw inchallah sade jewtane en cheikh fadil ɗo wanna en duwaw haray inchallahu onsmatin wawen wadde nafakaji ɓayɗen anndi wondema walama ma yama kono ngo weedugal ko mandu men mino inchallah bismillahi rahmani rahim wassalatu wassalamu ala rasulina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khayra enen fo musidɓe julɓe tooriɓe ɗo eɗen anndi wona enen tufalno seenade ɗo kono ko enen ɗo allahu on newnani yo seenoɗo ɗen hande alay kadi en weltano allahu ɗan ɗo subhanahu wa taala on newnanɗo en heɓugol o place ɗo ɗen haray en weltanike ɓe musidɓe men jogitani en o nde nokkure ɗo en torike allah kadi kala faalaɗo fi o sifa o place ɗo yo allah newnanmo no heɓira en torike allahu ɗan ɗo yo allah o newnanɓe no ɓe jogitoro o place ɗo ɗe kamɓe kadi haray ko honno wiyeten wano o musidɗo men mo baba en makko faati ka o yikuno o jama ɗo o yarno sabu siko heɓi faatude nden o yiyaani enen ɗo aray no sakke makko awa enen ɗo ko ɗum ɗo fawi en julɗo on si julɗo immo ma on heɓi arde ko ya yahu tawa ko wallamo sendo ɗo an gon siko welo welo kadi yaha tawa ko sendo ɗo welo welo ko haray en inna tum wondema mayde wona tana mayde ko waaji enen tagaɗo si ɓooto jibinama ko jibinen ko si o wuuray kono ɓe felliti ko maayowo jibina haray ko yen anndi ko wondema sen jogori aduna wa rewa feƴƴa haray en wawata tampude fii hon ɗum wa neɗɗo no yawde ka o annda kono kaydi makko ndi no timmi njooɓa makko no timmi haray saaku makko kadi faaki wonɗum woni fii ɗum ɗon saaku ma on ko junde ma nde par ce que moƴƴi ko jogiɗaɗi o fof kaka saaku ma waɗata saako dufide fof ɗum ɗon haray en haani wattande yilla annditen wondema si junde nde moƴƴi ɓe yiɗi fof ɗum ɗe haray minen mi alaayi ɗuɗɗinde yewtere ɓay e karamu
fuutankoɓe men ɓe Allah arsiki e wongo takko men ɗo en ɓe maaki ko maketeko kono sen dumbodiri en ɓeydodira enen ɗo fof ko e jibinande julɓe hay goto yetta koye koye anda kono no woodi ko taga ko andintinda en aray ko ɗum tumar en aray en duwodiray e batte fi faatu leydi ɗi walla ɓe mawɓe feƴƴinan ɓen ɗo o yaadi foti jaaja maɓɓe kadi feƴƴini haray en waɗay duwaji ɗum fof goto joni aray yallah fewne yaaforo yallah yaafuɓe yaafara malaikatu rahma e jeɓɓoɓe koye neɗɗi nuskoɓe neɓani saabu moƴƴanede maɓɓe lahara en torike Allah yo taw ko yaafede maɓɓe adi ƴettitede en torike Allah ñande wantay ni no wani ɓe ɗo yo taw ko yaafede meɗen adi ƴettitede allahumma ahfir lahu warhamhu allahumma ahfir laha warhamha وعافه وعفان واكرم نزله ووسيع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا وادخله الجنه وعز من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وسائدنا وخائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجره ولا تجلنا بعده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات يا رب العالمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومخارجها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أصلي وأسلم على هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Music video jarang Vietnam jarang ay Muhammad Fadil ni dane ngasana yo kale mandi mendo mandi lang ko kaya andana ay asosiasyon amen Düsseldorf woni ko hebi ne fatu de do ay o suka do yete do amanu de abe amen di baw ari di legi do o tawi men mede jokki en nak kanko kadi o tokki e amen mede jokki en nak haka hetti do hande alhamdulillahi rabbil alamin yona yo mi sifo fi makko bay wi amado yo sifo fi be makko o andi wo mo be ko ambassadeur famille ko famille on fo mede gandi fuɗɗori esirawo makko o modi alfaño menen ardi ɗo menen wondi ɗo ko menen yangodi ɗo donc kankade o ari o tawi men ɗo waɗi mine wolde o issa ɗo tappo ko tawata ko allah neɗɗo wiyata ko ɓeyna like father like son donc no yiruɗen ɓiɓɓe maɓɓe ɓe ɗum ɗon hino yoni yen andu kamɓe kadi ko honno ɓe wayi mawɓe men ɓe fuutorɓe wiya ɓiɗɗo sagata si o boni ɓenna haray ko nden makko woni ɗankaki si suddiɗo boni ɓenna ko yumma makko kono haray en wattanay fomnoji en ko karmo koɗo ɓen ɓe yewti en ɗo kadi wattanay kadi fomnoji e muɗum min mi heeɓi ɗo pi hande ko mi naɓora mi weltori karmo koɗɓe mbakani en ye en dardu hajuji men ɗen on andi ɓe woni ɗo fikamo oɗo tedduɗo maketeɓe hasanul basri rahimahullah ñande go ɓe landama ko hendude jihad ɓuri e teddude ko hendude jihad ɓuri e moƴƴude ɓe jaabi wonko jihadu nafs ko waɗi ko jihad wonki wonki yani neɗɗo mo daro o déclara guerre e hoore makko hanayi o daro inna min e kaari men gandidira e men naɓa e ha men ɓaara o tigi ndaaro hoore makko o inna min en gi wonkingal ɗo men naɓa e ha men ɓaara deuxiéme des choses ko watti hoore ɗon koko moɓɓe ɓen ɓe maaki ɗo naane e karmo koɓe watti hoore ɗon wonde manda enen ɓiɓɓe Fuuta Jalon
eɗen anndi no jiɗira ɗen no neɗira ɗen kono noon no janngude mum ko janngude ko neɗɗo kadi no way no way haray en annda ko heen ɗum e marhaba o ari o mari ka Allah subhanahu wa ta'ala haray en foli en teddendir kanko ko ɓe wiyen ɗo aljannaji ɗin no ka nder cuuɗi meɗen wattane gilla e ɗin aljannaji ɗon andite wonde manna aljannaji ɗin yonaga ka yahen ka woɗɗi ɗaɓɓugol ɗiɗi ka nder suudu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonde manna wosi goɗɗo ƴetti en ero o oyniɓe mum makko hinɗi okkima ɗi o himo mari baraji ɓuri si o ari o tawi juulirde hino darnede no dandede fi sabilillahi o ƴetti ɗon di ero o oyni o okki sabu o ƴetti en ero o okki ɓeengu makko himo mari baraji ɓuri ka o yehi o tawi juulirde no darnede o okki di ero to ɓe nganndi karam koɓe ko wiyen ko aljannaji ɗin no ka nder cuuɗi haray wattane hiilla e muɗum e turki Allah yo Allah naajo e aljanna haray musidɓe julɓe ko ɗum ɗon marɗon kono ko tawi kota e downi ton tippine hoore meɗen jangude wu ko jangude moƴƴude wu ko moƴƴude e ñaawu hoore meɗen Allah wi wona to sakkuwa fusakum ko ga e laɓɓinti hoore meɗen jonna en ɗo isa lanɗo to o fewɗo lanɗo alyahudajo e karamokojo alyahudajo jammuɗo karamokojo ari tawi o lanɗo o dari o yerni o e jam ko lanɗo bonɗo ako ni mawɗa ni o woɗimo ha o gayni yeeso laawol laɓɓe o laami ɓe lanɗo o wi e naarko yettala ngara ko moƴƴuɗa wu ko moƴƴuɗa a ɓura annabi Musa naara min kadi ɗo komi boni wu komi boni mi ɓura Firawna donc Allah neni annabi Musa e Firawna o wimo hendu وقولا له قولا لينا ولا نبي قولي ليلي أراي ولا مودي ولا مودي يودي قولي مودي الجنة اللي حكوا لمدن انترك الله يلا يروي انترك الله سبحانه وتعالى بما بمدن وري بفكي لو هو الورنا وورنا بسيفوري نو بسالفها بفكي بجايني بفكي انترك الله سبحانه وتعالى يبنيسو وبنيت ذلك على الرأس بموجر ومن الآخرة يلا كو تركه خلق الله سبحانه وتعالى وقال الآخرة تنقرد موجند ديك الله دو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد اللهم ربنا انه عبدك وابن عبدك وابن عبدك انت خلقته ورزقته وانت رفعته وانت تحييه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ربنا لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اعطه دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ربنا اجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم ربنا اجعل قبره روضه من رياض الجنه ولا تجعل قبره غرفه من غرف النار يا ارحم الراحمين يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما اللهم ربنا انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا برحمتك يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا انا نسالك من كل خير ما سالك نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما اعانك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم
لا إله إلا أنت الحي القيوم ونتوب إليك. اللهم ربنا لا تضرنا في مقامك هذا ذنبا إلا غفرته ولا حمدا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا نصرته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم انصرنا من هذا النار. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا فيروس ومن كل سيء أسماء. ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا فيروس ومن كل سيء أسماء. ربنا إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وكورونا فيروس ومن كل سيء أسقام. ربنا إنا نعوذ بك من كل شيء خلقته من كل شر في هذه الدنيا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ربنا إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. Acake jama harare on taɗoɗe goɗɗum ɓay ɗon an